Le tua mamalue, le tua mamana, o le tua e silisili ese. Mātou te vi iala o fio, whani ne ea tua mātou nganga o mātou loto i atu oe le nei fo i fiafi. Mātou te si i atu i atu oe le vi inga o le whamanu. Whani ne ina oe mai o mātou loto le nei po. Mātou te vi atu ono lo le leima lo whamaoni. E lau tau singa lofa ia e mātou le nei aso ato. Mātou te alanginai le whaftai, le pese o le whamanu ma le whanitanga i atoe. Whane ne ato mātou loto i atoe ono na matau tia o lo alofa, o lo wanga le lei ma lo whamaoni ai mātou. Mātou te whaftai atu le tua i me umalava na e whaia. Na e whamanu i mātou le tele o whamunianga. Sa e leo ina mapui mātou i so se mea na mātou i ai nei aso. E ta i mailo mātou wola i le file mou. Mwhai o na mātou taunu mai nei fo i taimi o na mātou maftanga ala le mātou mta upu. Aftai le tua i me uma. Ia vi ia lavalo swafa e whabavau. Mātou whaftai atu ona o le whaalutanga. Na e saunia ala i le soifua o Yesu Kiriso. Mwhai o na mātou maua le whamoemoe o le ola e whavavau e saunia. Mawai le whamoemoe o le tangata ola. E mwhai ai o na toe mafuta atu i atu oe. E le ola ma le manuia o e saunia. Vi ialo swafa e whavavau. Mātou o atu fo i atu oe le nei po le tua. Ona wa silfia mai lo mātou whanau na watu i atu oe ala i lau upu. Ma fua ono mātou mai ni fiafi se i o mātou whalongolongo i au fionga. Mātou wala awa tu ai whamole se e mafuta i nei mātou le nei pō. Te talala upu ma mātou whaitawina, masuasuina, ma o wina. Mātou te mana umia lo fatasi mai. Tātou au fatasi ma pulenga fatasi le nei fiafi lo mātou tua. Ina iai uai mea oma e mawaso mātou. Oso tāua le nei fiafi mai au fionga pa ia. E mātou te manuia ai le tua. Whangai o mātou nganga ma wha malusi ai o mātou loto au nei atoe. E mai se ai o le fsosani le mātou savalingo lo whia nei. Whau mai mai whamanuia mai le nei pō le mātou mtaupu. Whamanuia iau tangata e ala i raua fionga pa ia. Ei ulava fo i mea uma. Fo ia tupele vi inga i atoe. Ai au mai le whatau wa ia i mātou. Vi ia o Yesu lo mātou lii. Mo lo mātou whaola. Amene. Talofa sa mo le nei fiafi. E whatalofa atu ma le nganga fifia ma le nganga whaaloalo. E le pa ia le silasi fo i o si o tātou tu no Samoa, ma alo le soifua maua ma le langi mama. Ama ta mai lawa fo i ia se whatalo fo le nei fiafi au na pa ia le tua mauto fo le tua. So se whatawhaitau langa vi ia le tua. Fai fo o mafuta ma le nei fiafi ia ta poi maia. Ia whapenao na whamni atu le tua ia te utau lau whai ngā luenga. Ma lo leo staulanga, ma lo ngā lue fo il vai o sa umwai atu. Tiu te mwhai wa whao staulanga sa tātou. Ia il folfolei no le upo le tua, vi ia le tua. Ia whamni atu le tua ia te utau lau whai ngā luenga. Wata alofa i le, ne fui fiafi i le mamalu si o tātou tunu i tupu mai. Ta mamatina usu mtu whawhine i le li. Whanau te lavau e mese fo ia o le malosi o le nu. Ia, ma o leo tātou sanga i le manuia o le tua whata alofa atu. Ma o alofa atu. Misi lewa iaso le tātou maftanga o no le aso malolo. Ia leo o te tai mai e le tua le tātou soifua lo tō soifua maso mātou ola. Leo tātou toe whatapa ia i le fiafi le manuia. Whata alofa atu ai nei o tātou tua a mātou tua. Ia te foi leo nisi o lo whaafonga mai mōta ngase, whalpui, le au whai ngā luenga, renga te foi lea, ia o nisi o lo whai whaonāsia si mai te tonu o le nei, ai o kilani o noni fuafuanga. Whatalo whai atu e, pa first time mo fo le nei, wai whalongolongo mai e le tātou mta upu,
o le tutu le upenga i le loto ia, o le tātou mta upu nei fiafi le a tātou wofo i le fionga pa ia le tua tātou te fiafiai mo tātou tali sua fatasiai ia mau ai fo i se mea ngā mo i tātou le whangaloina nei o tātou sumtua whawhine o lo mafuta mai i atunu SS o nei fo i lo langi tātou te iai le whangaloina o tau patalo whatuai ma whamuni atu i fo i tusa maleo mau i nai nisi o tunu o lo sa ili aile manuia whamunuia atu le atua ia te o tau ia whapenao na tātou mafuta fo ni fiafi ma o tātou whalongolongo le fionga pa ia le atua ia la o la auto auna fo nei poni fonti ma le tātou Paul Clamel nei tutu le upenga le loto ia o le a tātou talatala no ai fo i tātou mta upu o le a o mai le nganga o le atua ia vi ia le li ma lo lava fo i le on sai i nei fo i vai tau ma taimi o lo tātou iai ia tonu fo i o ui o tau mo si o tau ainga i ni taimi whainta o na o malanga al maliu mleoti alofa atu le atua mwha mawhanwhana ia te o tau uso ia kiriso ia le ngata fo i lea ia ua sui fo i tau ma wo mo fo i tau malulu ia ua whaingofie fo na teia i tātou ia i mai ese mai se foi fa mai o lo pesipea lo fa le tua mo pui lo to sui fo unlock endless lo tato wola o tato ye pea e le nei fo i soi fuanga tato te tau mo fa yai ia o le nei fo fiafia la tato to mo stato mta upo fo mo to no tu spia o le tato tal no tu se Roma yelo manatu ia umatu le tusia Mateo ia sa i foi se te mintu inatu le tua ia po le aso na finangalo la semta upo le atatu teleno pe fa wa upea tatu evangelia ia pe ACC vaenga e sui ai le finangalo le tua ma lo si lava le musuina le nganga le tua le auna ia ina ia tatu teleno le tusi lea ai ona o le tusi o lea o te ngalue whawhaia o ngai le teibi tonu lava le nei. Lea o to e tasi lewa ia so na lea o le tusi le nei. I te tonu o lea onga o lo o whapenao na ngalue ai wha tuspa ia. Lea lai whaia ia le suenga ia ma le whaingala unga la mātou senga e le Auckland Pacific Bible College i Papatoi Toi. Le lai fai ia mātou vaenga tāua na e lua i le pō le stofi o le vaso le nei. Ia ona malolo ona tu uai lo lea, o le aonga fo nei kwata, mo le toi fo i le wha malo students ia pō le awa onga o sia mātou pasenga. Le la maute i ai le ngata fo i lea, a o li fai ala mta upu lea i le aonga, i le pe masina malwa yaso ua tuana i atu. Ua faisile watu po ua lua masina o amataina ai ia se onga fa solo po se series ile tonu fo sia matu ai ngalotu i mangele ile tusile nei Roma lona winga e pei o lea e nofoi i ni langona fa manuia e fo ile tua i loto o le fai au ia le ngata fo ile o le fai a onga ile fionga pa ia le tua lo au na i le tua i le foi vaenga. O lo whamanuia i le tua i lo loto. E kiliva, e manuia ia mau i le tusil nei Roma. Na ia i le o se langona vape, e le se mea la tatu wo i se si mea ese mai. A o le ai au mai e le ngango le tua. O le tusil Roma e tau ono tatu o awina. E mau te lo foi o le a tele sona tau ama sona ngā ia te oe o le uso mo le tua fine i le tala le lei, tonu fu ia ngā e lau foi au nanga e ala i le whaaso ino le upu awa o lo tātu tala noa, ma o lo o kiliva atu foi ma tā upu ia i le awala o le ao po le teach, po le whaaso atu i le awala e whaa, po le whawhia onga. E mana ia lale, iei foi o sau peni ma sau sau api ia po la lava se wala po lo computer foi ia fa pena ai ona mo foi ni me nga mo oi
O le tusi I la Roma o se tusi e se le matangofia o le nei tusi. Mai ei ia loo lava te le tonunga o se tusi pito sili le o na faita wina e tangata. Ai mai se a tangata kerisiano. O le tusi e whapena o na fi e tangata e fau o la tu soifua. I le o langa kerisiano. O le manino e le ngata o le manino a o le tele o mata upu sili wha le atua me ka o theologies mo doctrines e tutonu o le fiongo pa ia le atua o lea e wha tasi uma le tele o mata upu sili e tutonu o le tusi le nei Roma ma le tusi le nei Roma paule o le tusi e mauai le tele o mata upu sili po mata upu wha vai o le o langa kerisiano o le tangata e alu I le tua. O le tusi e whapena ona o le peo se ala fua, le peo se pattern fo le po se e tele a wala e whamatala ina ele matautia mana matango fie o le nei tusi. O le si lea me o te whatu sei nei ele tusi nei lau su e ei malau fwoi tau e ina o fia fo ia hui e iai. El tusi nei Roma. E pia se ala fua lea mo le tangata kerisiano. Mai lava I le pepe o lona soifua whaale nganga. E le taimi fato aia maua ai e ia le whaalatanga. Ina ua maua keriso ma whanau fawina lona soifua. Ma whaaui ai e le nganga pa ia le tangata. E to tonu o le tusi lea. E pei o se ala. E pei o se awala. Le winga leo la wamtalanga. E pei o se ala fua. E whaaui e le tangata I to tonu o le ala I le ala o le wha o le tanga. E a ngai ai I le li maola ai I mea uma wa o ina mai e Yesu ke viso o ia malea wa apostolo e mai se fo I o le tuspa ia. Ma whapena ona te ita ina atua ilona soifua e le manuia ai mai se o le ola e whaavavau o lo tau mawhai ia I lu tātou soifua. E taipila o se mea foi lea e whaali mai ai e lea tua lona fina ngalo. Pe ai fia e whaitau ma o awina o I le tusi le nei. E whai ngoe nisi o skola o le manifesto po le whaalinga tu sao mai e lea tua I le tangata. E susulu mai ai lona matautia ma lona malama I le tangata. E manifest mai ai le atua I tutonu o le tusi le nei. E reveal pe whaali mai ai o ia. I tutonu o le tusi le nei a Paulo I a Roma. E whaali mai ai le atua. E whaali mai ai o ia lava I le tangata. A ele ngata I lea. O lana ngā luenga mai a ea. E ala I lona lofa wha maoni lona alofa tu noa. I le tangata ua whano ona o leanga sala. Ma ia whai ai le lawea ina po le whao le tanga. Ina ia wha sau ina ai le tangata. Mai le wha whanonga o leanga sala. O le tusi la Roma usom tu wa whine fōlinga mai e. Sa tu sia lava I Paulo pi whata tau lava le nei tusi. I le experience o le life po le o langa. Na o lai Paulo. Pe o ni me apalai ma whaata tawina e le ngata ia teia, le tustala. A o ni mea fo I e whaata tawina lava I le soifuanga o tangata ia e tusi ai, the recipients po tangata kerisiano o lo ola I tutonu o le ai tele lea o Roma. E se la le tāua tele o le tusi. E a mai ai ia ni mo meo ni mea masani po mea tutupu, po mea mawhatianga. O mo meo lui tau o leo langa, mea na ui ei Paulo. O le ngata I lea, o mea lailo e Paulo. E tala whea ngai ma leo langa o le tangata kerisiano, le to e ngā ola lai ola I tutonu o le Kalesia Roma. O mai ei leo ni meo ni, fo e leo ni nature po ni natura lo soifuanga. E mai so taimi e ui e le tangata I tutonu o whaingatā lo soifuanga. Ma le awala e mawhai ei o nei e maua se mapu I ti ngā I le atua. Awa e le mawhai e sona poto, po sona malosi, po sona ata mai.
ona faa sauina mai oia, mai le whaingata o le soifuanga le nei tātou te iai. Ia, ole, me se vesili fa pea lifi ai le nganga whaalongolongo le tātou mta upu le nei fiafi. Eisa te tau ai ona tātou sueina ma o ina le tusi a Roma. Why? Why do we have to study the book of Romans? Eisa te tau ai. Salo se tali whaingofia. Ono le tusi a Roma, o loo whaasino mai ai i le tangata, e pia oe maa. Ia le ala po o le awala o le wha o le tanga. Nala le ese le tāua i tele o le tusi le nei a Roma. E mataulia o le tusi a Roma i pe o le tele fo tangata whaia onga o le tusi pa ia, le au skola whaia onga, o tangata a fo e malama le tāua o le tusi le nei a Roma. La tu te whai inga le tusi le nei a Roma. O le ala o Roma i le wha o le tanga. The Romans road to salvation. O luinga o le i le awala e te maua i le wha o le tanga ma e te unu ai i le manuia. Ai se alanga le i le asanga i tu tono le tusi le nei a Roma. O pe fo lele ni la asanga e a mata tu il tangata i lona o langa a mata. Ia masavali e tu ia i tu tonu o le ala lea. Ma ia maua ai le wha o le tanga e wha sauina mai ei o ia mai le wha whanonga. Maua ai ke riso, wha sao i lona o langa, maua ai le manuia, ma wha tali ai mo le manuia i le ola e wha wau. Wa nei ei mau wha solo. Ringa leo le ala i Roma, o ngai ui tu tonu o Roma, mau wha solo. Lalwa te teinga. Roma e tolu o lona whai upo e lusu, ma le tolu o le tū langa o le tangata le iai le taimi. Ai nate le i maua ina ke riso Yesu. Nai whamai ai e anga sala tangata uma. Wa le o ai tātou le vi inga mai le atua. La sanga mua na o le ala i Roma. O le laa lona lua o le Roma e lima lona whai upo e valu. Mai ua faa lia mai lava le alofa o le atua ia i tātou. O tātou wanga salapea. Ina ua maliu ke riso mo i tātou. Ringa e li tu whawina i e le atua le whaafanonga e whaaleanga pia i tātou ma tātou wolai i le polonga. O le laalo na lua. Na tango ai le atua mai a whaia ia le tōngi ola. Po o se fofo mo le whawhita auli lea. E fo ia i le whawhita auli o le tangata. La atu i lesi la alona tolu i le tusi le nea Roma. Roma e ono non whai upe lusu mo le tolu. Le ala te ratatu te whalivali ai le ala i Roma. I le wha o le tanga. La atu i lesi mta upu i lunga atu. Mta upu i ono whai upe lusu mo le tolu. Wa whai loa mai e Paulo. I tangata o lo ola i tu tonu o le ekalesia. Tangata uma e le nga o iutaia manu ese le tonu o Roma le temi nei. Whapena foi tātou le temi nei. Whamai Paulo. O le totongi la o le angasala. O le oti. O le ola e whawavau. O le mea e fo i fuina. Fo ina fua mai e le tua. E ala ia ke riso Yesu. Le ala umanta o mai le fufo. A le ala ua amatan whaatata mai. Po le ala le filifilinga al tangata. E te tau nei whaia. Tau mai le mea e o i eili tangata e oti e le o ia ke riso lona soifua. O le whaafononga e whaavau. Tau mai ei malitu tongi o le tangata e maua ke riso a e o mai le oti a teia. Wha mai e maua e ia le ola e whaavau. For the waitress of sin is death, but the gracious gift of God is everlasting life in Christ Jesus our Lord. Tutongi o le oti, o tutongi o le ngasala, o le oti. Le oti le nganga e le to e ola mai. Le to isi maftanga ma le tua. Ai wha mai. O le ola e whaavavau. O fo ina fua mai le tua. I lona alofa tunoa. E ala le ia ke riso Yesu. O le si stepu lona wha. O le Roma e valu o lona whai upu mua. Ne ua mai lesi la pta inga. Ia i tātou.
ina ua tātou whaia la se whiriwhilinga. Pea whaia la tātou sauri, whiriwhilinga le lei. E ta lia Iesu Keriso. E whai mali i ma whaola i o tātou o langa. Whamaira la apostolo Paulo m tau pue wala. Ua le to e tau salaina la i tātou. Pea whai o leo e whiriwhilia leo la. Whamai e leo to e tau salaina i tātou. Po i lātou uma. O e ua ia Keriso Iesu. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, our Lord. Mo lei se tau salaina. Ai sa ina ua sao lau whiriwhilinga. O mai lo lea i le la sanga muli. Lona lima. E i la sanga lona ono ia ai lava i le lima. A la sanga lona lima. O le Roma se fulu a lona whai upo iwa. Fa tino loa ma te tino loa le nguto le tangata ua ia whiriwhilia Iesu Keriso. Nai fa maile mata upul na ea, fa maile mata upul na e se fulu a lona whai upu e iwa e vapea. A whai e te tau tino i lo ngutu i le ali o Iesu, ma te tonu i lo loto o toi whatuina mai o ia, e le atua na ie woti. E wha ola ina ai oe. A wā le loto e tali tonu ai o mai ai le ami o tonu. A le ngutu e tau tino ai, e o mai ai le ola. Le la ua wha tino lau, i lo wha atuatua o le la ua whailau whiriwhilinga. Ua e tau tino i lo loto. E tau tino le ngutu a le loto e tali tonu ai o mai ai le ola. Ua whailau whiriwhilinga, o lea le a avea Iesu, mao ua li, mao whaola. Le la whailau whiriwhilinga e avea Iesu ma li ima whaola i lo soifua. O le aso le na e ta uai oe. O le atali, ma le afa fine o le atua. E pe ana whamaile Ioane mo mua vai pa suma le lua, mai ia, whamai, au i lato uma e na talia o ia, Iesu lea. Talia o ia ma whaatua tua i lona suafa. Na ia watu i o le manuia e ta uai i lato o whanau a le atua. O se awa noa maulunga, o se mea matangofie. That is a privilege, a high privilege, to be called the sons and daughters of God. O ia i tātou. Pa wale la wala e whamai Paulo. Pa wale le me ta'ua i tātou. O whanau a le tua. I mean, Ioane. Tusi Ioane. Ta momono foi pe suma le lua. I lātou umo e na talia Iesu. Ta'ua i lātou whanau o le tua. E se la le tāua tele. O le mele alena tāua tele na su e ina ma o auina le tusia Roma. Leango i nganga i ei lo wola. Le wha o le tanga. Ta ina ai oe ina ia e maua Keriso. A vea Iesu. Ma wha ola i ate oe. Le mwhai no o mai le lua. Le vaiga le la sanga lona lua. Pe ale maua la sanga mua mua. O lea. Le alu inga lo vamtalang. Se longa lava ua e i oe o oe o le tangata ang sala. Whatoa o ngā le tala le leia Iesu i ate oe. O le ale me whai e le tala le leia i ate oe. Pe a whai e te le o i loa le mea e whai e le tala le leia i ate oe. What's the use of the gospel to you if you don't know the significance or the useful of the gospel for you? A ele loa le mea la e te tūlanga le te iei. O oe kakang sala. Ngai loa lea. Lei la e te mana o mia le tala le lei. I le fina ngalo a lofa o le tua ua ia sauni ai. Le faa o le tanga. Le e mo moli mai e le tala le lei. E pei ona avatu e Paulo. Le tala le lei. A Iesu e alai upu. Ma whaamatalanga na ia tustusia. Se fai sin tātou tala pupu e winga, fo lele le background ia po le, fo lele se history le titi. A me se al background o le tusi nei Roma. So se tusi ai elo na background e fo i me tāua nge i mo meo epistolo, me se tusi e la o apostolo, me se a Paulo. E te taunga i eise me ta o se purpose, po se mafuanga na leo na tusi. E te fo ana i eise me ta o se manatu au tu po se theme
o le whaautu, focus iai pe te tai iai le manatu autu na lai ona tusi le tusi. Ai le ngata foi lea. E te tau ona i ni tangata e ave iai se tusi. So se tusi a, aso yo e fai tusi, ia o tau le vai nga me o tusi a wa fai ke le fongi, a aso ia e fai tusi e iai me vapenga, e iai le ave iai. Tusi si o tina i Samoa, na wazau New Zealand. Ia o le mea lea, taulo ngoa, taule, address vapena o ma le whainga o tusi nei, e iei o na background, e iei ma fuanga, e leina whaile tusi, ia, eisi se kupe, ia whaile tusi, ia Samoa o i nei, ia, nisi o seo ainga, vapena o ma me io epistolo po tusi, le ngata iei le senda, iei le tangata en tusi, po le author, e iei tangata e ave iei, e iei le mafuanga, e iei le amatanga, e iei le tino, e iei le whaatofa po le whaiunga, e se la le taua. O le talanga, se talanga pupu o le tusi lea tātou me iei la iei lea i le theology po au. Tusi e Paulo le tausanga e maisi o 5 fitu e elu te le tonunga o le ti a 5 valu. Tusi e mai lei tu tonu o le se ai o Korinito, e le malanga lona tolu, fa apostolo le apostolo. Ma le tusi na fai avatu i Kirisiano, la eno nofo tu tonu o Roma. Le mix pe fifiloi o tangata nu ese, ia ma tangata iuteia o lo iai tonu e kalesia ia i tonu o Roma. O se tusi ava epistolo e peo nau tau, e mai se tusi a Paulo. E iai ani mafuanga, e iai ani mea e whaautu iai le awivi o le tusi. Peila o meni e whāna la i ona mana o Paulo e whaile tusi. E whai eise mea ta o se whaasa o saonga, instruction, wa koingi whaatonunga. Ne ngata o whaatonunga po whaasa o saonga. Matuai ia se wha malo singa, encouraging. Wha malo singa mo leo Kirisiano, wha malosi. Ai, le ngata fo ilea e amatuai ia le mea ta o le ta iala. Ta iala ina pe guidance e tai ai lo lato soifua. E tolu ele fa, sorry, e tolu. O mea lai e tolu na o Paulo ave na whaila na tusi ma watu ai mea e tāu e tolu. Watu ai se whaasa o saonga. Ia ona o mea ua whaase se fo i ona o onga se ma mea o lo tā ina ia i lato. E mai se o le tausi o tu la fono e tangata i uteia ma le whaatustusa nga is tangata, mai se tangata nu ese. Watu ai se uplifting, po se encouraging, po se whaamalosi ai la tau i lo langi Kirisiano a wale whaavai. Ai a watu ai fo i mani ta iala. E ta ina ai lo latu sabalinga. O le kalesia Roma, usumtu whawhine, o se kalesia no o mo i ai la apostolo Paulo, o ia mantua, e le tasi se kalesia. Pe ate te ia so ia ai tau le kalesia Roma, ia ai o se ia vapena fo isi e kalesia pe o Koronito ma Galatia me i tonu fo i Makedoni, ai ngā se tasi a se kalesia, e iai pela o Roma, ai le tasi se kalesia. E i se vai mea po le ono i le valu, ono fitu pe valu e kalesia, le teimi lena tusi ai Paulo. So it's quite a few numbers of churches i Kongo Roma, e le tasi se kalesia. Sa iai, ai nei e tusi atu, e watu iai se tusi, e apopua i atu ai, e tusa, ma whawhita auli o lo tulai mai to tonu o le kalesia, i le vale o tangata e Peru ma tangata nu ese. Ia, salo i manai ai pe atatu ta ua loa ia le tulanga o le autu, po le theme o le tusi, o le tele o theme o le nei tusi, tofu ale fai launga ia, tofu foil fai aonga ia malanga theme po le autu, me o le theme po ia, me o le autu le o le tusi, fa o ngā tutonu ia i se mta upsi seli nā lai ona whawina le tusi. Ai tasi lava se upu e mawhai ona au maia, e tā whai ai ia se autu atoa o le tusi nei, wa eisi whai mai o le tala le lei, eisi whai mai o le taua miutonuina, eisi whai mai o le whatuatua, ia te lei a peo no whai atu. Ai tasi le upo le au whaonga ine wha o ngā tonu
uma iai le tusi le nei a Roma usom to whawhine, o le upu lea, o le taua mi o tonuina, justification in Whabritania. A utana noa lama uta ua le upu lea o le taua mi o tonuina. E le leiri pe a watu ai lola ma le tūlanga o le mea ta o le purpose. Po le mafuanga na leio na tango Paulo, i le peni, ia po le fulumoa, au mai male lama, fai male, mai male tusi ta ai, ia ma kusi lo le tusi, e iai le mafuanga na leio na tusi le tusi, pe anga o atu, e le mafuanga e leinga fai le tusi ma ame se se o lo ainga. Ia pe expressa kwai pe faalia kwai lo le fia se mea o le fia ai ia le ngata foi lea ia te aisi atu ia i se tupe si ia mai ia asi aku po a mai le whanau man te lea mata la i le amatanga e iei le autu o le tusi po longa body o lana tino ia e foi lama lona whaiunga ma o le mafua anga tonu lama lea na leo na tusi e Paulo tusi nei Roma. Ono le upu le tasi. O le tau a mio tonuina. O le mele o whaalonga ti ei Paulo e Kirisiano iana na o ese mai Roma o na o le mena tupu se i tatu o ti ei. Le mau mai e Paulo whaamtalanga le mele i eile kale si e Roma. O le mele o le tau e misa. I le tau e fusu foilele. E tau i upu. E finau ona e fai mai si o le mea lea e tau a mio tunu ina il tangata. Ia ai fai mai fo isi le ai e se o tau. Mai le ai lava la se finau a tele o le finau a le tupui. E le se mea e finau o tua i tangata nu e se il tau a mio tunu ina i tangata i utaia. Wa e le se lato mea o iai. E le pe o le finau mai i utaia, le finau mai. E tau a mi o tonuina le tangata i ngā ruenga le tūlafono. E le tausi o le tūlafono. E te tauna peritome, whate te inga me whapena, e tauna a vea mo o tau i uteia, o tau tangata nu ese ma tangata i uteia, e ala le tau stai i le tūlafono, ona a tau a mi o tonuina ai lea. O tau, e ala i eina i whinau ngai, o le winga la utala e le se whinau tele, o pauale me ele fai atuainu ese pi etali atuainu ese. Ele ai angi mea whapenga, wa ele mwaina fai atu, ele mwaina fai atu nu ese. Le ai, e ta ua mi o tonuina le tangata ia mātou mei e fai, wa ele ima se mea o iai tangata nu ese. Na pauale me lei tangata nu ese, na o le ami o leanga, na o le ola i le ami o leanga, fai leanga sala, ai whaftai le atua, o le wa iai nei tangata, o le liu, masui, i le tel tonunga whakirisiano. Le ua iei tu tonu le kalesia. A tonu e tau eso la tu whinau le titi e whape atu, e se o tautanga te iu te i le tau whinau. E le mana o mia e mātou nā mea. Le ai e le mana o mia e mātou nā mea. Ai whinau mo i tanga te iu te i. A o tū le whaia le mere mātou te whatuai. E le iai se awa noa e mwhai e una ta ua o tau o ni tangata o le whanau o le tua pon tangata tau a mi o tonuina. O mea la le whinau ai, o le upu le tasi. Justification. Whawhau na tau le leia le tangata. Whawhau a mi o tonu, tau a mi o tonu e le tua le tangata angasala. Langa le mea ua lewa na ola mai ei tangata i utei e le lato mawhawhau. A le tau sia le tu la fono. A le ustai le tu la fono. E le se justification o le tangata. Ai fa mai Paulo le Roma e tolo lon fai upe lusu malwala. O le nei, o tātou ta ofi e tau a mi o tonu wina le tangata, ile faa tua. Ai le o iaini ngā luenga o le tūla fono. Ia, nā fo iai le fai upe lusu maliva ngā so e fa mai, nao iu teia ea le atua. Ai fa mai Paulo, nai tali a Paulo, mai, ele ai. Ele na o iu teia e atua i le atua. E atua fo iai tangata nu ese. Ai o atu fai upe tōrus fulu. Fa mai Paulo, a wā fo i o le atua e tasi lava o ia. Ai nate taua mi o tonuina i le wha tua. Le ua peritomena. A toa ma le ua le peritomena ia po o tonu ese.
ai ua iai le whaatuatua. Papaila le whaapalenginga e Paulo le mele finga wele uli ia. Mai Paulo le ai, tasia le atua e atua uma, le ele ase atua ngā au tau utaia, ngā tau te whinau le tau whaamaua lunga. Mau tau whai mai e le mwhainga, mea i il pito le ama, mai tangata le atua i le atua au tau. Pe a le whaial mea ngā koke manga oai, mai le ai. A sa o atu e Paulo mea i e vesi ai. A utango la e tuu i se leina po se, fo lele, se sentence, po se leina i le theme, tustusia. Mai le upu le tasi o le a tau a mi o tonuina, a le la tuu se tātou, fai se tātou theme e wha upu ina i se wha upunga, no wha pēla ia lea. Wa o mai le tau a mi o tonuina, i le wha atua, ina ua wha longo, i le tala le lei. Wa o mai le tau a mi o tonuina, ia, pain fa ufa pe ona le fa tutu ia Yesu Keriso ina ua fa longo le tala le ta ua ia le vaenga muri le ua fa pipi ia le fa punga le ina ua fa longo ile tala le lei ai ta te fa maina muri le vaenga le awa ele me fa iona no fa tata tu al mele fa lama uli le stem mun mai ele mfanta wa mi otonuina le tangata e tuso o ngā Paulo. Pe ale fatu tu ia Keriso Yesu. Na we fai mai ia le Roma lima lon fai momo. Awa ua ta wa mi otonuina i tātou i le fatu tua. Luinga ele mfanga maua le tangata mi otonu. Le tangata ia le ta wa mi otonuina. Ia po le a mi otonu le tua. Pe ale fatu tua ia Yesu. Ai le mawhai ona o mai le whaatuatua ma maua Yesu. Pe a le whaalongo i le tala le lei. A le whaalongo i le upu. Le upu lea. Le upu lea e whaautu mai e la apostolo Paulo le mta upu momua. O lana a matanga, o lana a mata upu lea. O le introduction lea o le tusi. O ia fola atuai o aia lona tulanga apostolo. Ai ta ua tulo e Paulo. Ma le tā ua o le tala, le lei, o le upu, a le atua. Ma lei pe a whaafonga, au ie ilwaanga lea sa wape le whaitawina o nao lea e. A losi mai le nganga o le tua e whaitau ina ia manino, na ia malam lama. Ai tau whapasi o le taimi, ai se whaafonga foi. I le introduction. O le introduction o le tusi a Paulo ia Roma. Na is fulfitu a whai upu. Pai le whai upu mua le mta upu mua. E o le whai upu sumal fitu. Ai whaafonga lela o tau whai tau atu nai vaenga. O aua Paulo, o le au na a Yesu Keriso. Na wala wina e whai ma apostolo, ua tō fia e tā lai le tala le leia le atua. Na ia mua i tau ina mai e ana profeta e tu spaia. I lona alo o Yesu Keriso lo tātua lii. O le na whanau mai le ainga o tā vita i la le tino. O le na whaasino tonuina mai o le alo le atua o ia ma le mana. I la le nganga i pa ia lea. E le toi tu mai na ie woti. Wa mātou maua mai a te ia le lofa tu noa ma le whaiva le apostolo. Mana o Paulo e na ia whaamausali. Whaamausali i loto la uli i le whaitu e lona tu langa. Longa foelele tūlanga wha apostolo. Ina ia iu, ina ia ana i le whaatuatua o no umalava, ona o lona suafa. E iei foi outou o e ua wala uina e Yesu Keriso. Whamaile, o la utusile ne ia te outou umalava. O i Roma, o e ua alo whaina e le atua. O e ua wala uina e whai matangata pa ia. Ia te outou le alofa tu noa, o manuia mai le atua lo tātou tama atoa maleli o Yesu Keriso. Ia, a lui foi a leo le whaafitai, o vaenga uma leo le amata tusi, po le amatanga o le tusi. Ia, na e mua ona o whaafitai, atu i le otua, ia Yesu Keriso, lui foi a le lalo. Ana o mai loa lea i le whaipo sumal wha. Ua ia tau mea e leni a toa manu ese, o e popoto a toa mai e vale lea. O le mea lea, o te nauna wai.
ia o fola le tala le lei. Ia te o tau foi o ina i Roma. Sumalonu. A wā o te le mā i le tala le lei i a Keriso. A wā o le mana lava lea o le atua. E o lai i la tō uma o e whātua tua. E mua le iuteia a toa ma le eleni. A longo la sumal fitu. E uma iai i a le amatatusi po le introduction. A wā ua whaalia mai le ami o tonua le atua i le whaatua tua. Ina ia whaatua tua ai e pei ona tusia. E ola le tangata a mi o tonu i le whaatua tua. Wow. What an introduction. Ya, lena, pela no vai atu. Mai tau mai tātou film lea, au tātou ngā solo e le tātou mta upu. O le tau wa mi o tunuina le upu taua. That's the key word o le upu taua lea. Ai le mwhau tau wa mi o tunuina. Pe ai le maua le whātua. Ngā le whātua tua e tau wa mi o tunuina ai. Ai leo se whātua tua se whaifi au po se lotu. Po se ingoa se lotu. Whātua tua ia Yesu Keriso. Paua lea. E leo ngā luenga. E leo sisi lava mea. Na o le whātua tua ia Yesu Keriso. Ai le mwhai ona saulu whātua tua. Ai le i whālongo le upu. E le i whālongo le tala le lei. Ai se a whai mai le Roma se fulu lonu whai upo suma le fitu. Pa mai a. E tupu le whātua tua. I le tau longo longo. O le tau longo longo atu fo i lea o le a fionga pa i a le tua. E whapere tānia. Faith comes. Mai e sau. Pe amata. E amata le whātua tua i tu tonu o le tangata. Ina ua whalongo i le upu o le tua. O le upu o le tua e palasi mai e peo se fatu. To a ola le tu tonu o lo loto, tupu le peo se la aulo whātua tua. Tupu a lea, tupu te le, ma te tele ia mea le lei te whaia mo le tua. Na o tupu lo whātua tua. Ai tupu le whātua tua. E leo tala no le tupu fo le wola. A o le whai mai ua amata. Lono inga la ua. Ua fo le ua. Whai mai comes, u whaperitania, faith comes in. Whai mai lono inga ua o mai po sauru whātua tua te tono le tangata. Ina ua whalongo i le tala le lei e ala ia Keriso Yesu. Ya, tātou mi se le titi moa tātou te kawa umaina le vaengal na i le tal noanga fo le whaam taupusi sili. Se tātou whaawau le titi tua il tūlanga o me o le background ia, me se o le history o le tusi. O aina amataina le nei ka le si e Roma. E ile manatu whape o tangata e peru lava, e peru. E leo tangata nu ese. Aina amata e tangata e peru. Aisa, tangata e peru nei. Na o mai le aso le Pentekoso e le tausanga e tolu tia lea na folfola e Yesu e fatali e la o apostolo le nganga paia. Tausanga tonu anga ma o se Pentekoso esel na mai Pentekoso o mai fa manatu e tangata e utei e fa manatu te tausanga. A o le Pentekoso le na o mai e langa te tau no mai tangata e utei i Jerusalema mo la tu sauninga ta ua e tolu. Sauninga o le Paseka, sauninga o le Pentekoso, ma le sauninga o le Whaleapitanga po le Tapenakuro. Sauninga i e te tau e ana o mai, o isi sauninga e wha Israelu, po le tangaka pe alu, pe amosong pasese, pe amose teime alu ai. Au sauninga i, te tau e tumu lana i Jerusalema. I tangata e mai i ma o, tangata e ma mao, travel mai, pe lau tangata Roma i. A le la ua fo i atu tangata i ina ua uma le aso le o le Pentekoso le na la unga i pe telu. Ma faa o leina aile o tele o tangata. Lea la ua foi. Wa la tō mau le faa o le tanga. Ina ua faa o leina i la tau. Ile la unga mua pe teru na ile ngā luenga o lona mata upe lua.
Na fa mai le fa upo lusu mal tasi o tusinga nga luenga le mtau puelua. E u foi, upu fa ai u ia o le launga petelu. Le la e quote mai petelu upu ia mai a mosa, mai a yoelu, yoele lua, le ele valo anga fo ele le nganga pa ia. Fa ai u le upu ia ai fo ele launga petelu. Fa mai e u fo ina fa o laina o ilato umalava. E vala au watu ile suafa o le li. Mai tau mai le upu fa o laina. Save. Fa o laina, luinga ua fa o laina mai le nganga, mai le fa fanonga, ile oti ona o faila o filinga ya Kiriso Yesu. Me nganga o le saved. Saved from damnations. Ia ele fa pela o maukingo ailo walu le langi le ai langa ki koe ui ile awala, ile o langa Kirisiano. Was saved, at least you're saved, mai wa vele tua, mautama, ve Yesu o li ma faola, ya te oia vele nganga pa ia o lo te tai. Mai la ia lea. E o ina fao le ino i lato umalama. E vala au atu le suafo le li. O le la unga petelu na o le crowd o tangata i Israel. Me se tangata i Uteia. O i o tangata o le ai tonu o le ai Jerusalema mai sele. Se vai mea o le malu le ana la unga i petelu ma. Ina wa. Oifo i lalo mai lunga le afeafe o pito lunga. Ma fai ele la unga. Ai fa mai foi le fai upu e fasu mal fitu o le mata upu lava lea. Fa mai ua faa upo poina i le kalesia ele ali i aso fai so o e ua faa o leina. No inga o le launga lea Peteru lenga fa mai tolu afe tangata na faa o leina. O le asa ngare i le mata upu na faa o leina. Luinga o le tangata ua faa longo i le upu. O na o mai leo le faa tua tua. Ona fai ai leo le mea tau ole, tau a mi o tonuina, po ole, o mai o le faa o le tanga. E le eise senga o le mea tau ole, tau a mi o taimi o le tau a mi o tonuina, ma le taimi o le faa o le tanga, ua talia e le tangata. Ua maua e le tangata Yesu. E tutusa le le ia mea na e lua. Tatu teo iai, ise sisi vaenga fa la matu la ile au tangata ia na fatuina e kalesia ma o le taimi o ma le taimi le Paulo o le tasi le kalesia ia ai ele manatu skolo se me a leono pe fitu pe valu le va leono mal valu e kalesia o lo ia tonu o Roma o le vai tem tonu a le ana fo ia tu tangata ia la lava ele o ia se min po se a mi o foi lea sa wa o le emperor Roma sa i el temi lea o le tangata ingo ia Tiberiu. Foi le sa mwhai lavona a mata e kalesia. Ko foi Roma kwa mina i temi el tulanga o whamalusi o tangata i foi le la, i foi tupua, i foi mea whapea kele i o atua o tangata Roma. O le melea ua iaiu ia watua fatule kalesia fa le pisa tele Tiberiu ko aka pisa le me ingo o matu Tiberiu ai sau ia tanga tengo ia Caligula le si emperor po le si foi ta ile o Roma so mai le tolu fitu tia anga e fatasi to atau vesi ele mea ia i tulanga lava fa pol kiki ma mata e on tau va ai anga ai ele mata tia ole tupu e o tangata nei meta o tangata Jews po tangata i Utei tu tonu le ai. A ua malu po ua mataonga le leia lato organization e fai tu tonu o mo meo sunako tonu o fale fa poto i ai. Na umatu leo Caligula e na tele i fai tele se mea le fale tonu i tangata i Utei. Ai tu lai mai lol tangata ingo ia lesi emperor tau ingo ia Claudio. Na matala no foi nga mai fatasi o le lima fa. O le tangata la lea. Sa matua ino ala le sifilea. Pol emperor lea Roma. I tangata Kirisiano. Maisela tangata i Uteia. O le meo tupu. Ia mo meo tulanga o mo meo me whapor kiki. O vai e tu foi lea i al tangata lea i le ola. Pea o le manatu lea sa ia Caligula. Wa matang tau le whaalongo mai tangata i Uteia. A me se foi la le o
fou le ola e o le kalesia Kirisiano tonu o le ai. Ua manatu ai ia kalikula. E tā ofi ia whaala popitonga ia. Awangi groi whaatastasi ni mea. Eza, langa pei la yele, la iti ua whai se right, e kau kala tangante se right, ma sause la tō wholele te te mai a ngā ili whai ngā mahalo, po me whapena, ia e pēlango lango tu e le ami fita, ni te ua iai lava se a whaina o le tūlanga o whai ngā mahalo. E mai se le tūla i mele tangata leo kalautio. Na ie lono popole, malona atu tuale. Pan lo le tangata le tangata iuteia. O le winga o le pan. Tuturi ese, ave ese mai kukongo Roma. Tau lia la o le vaitaimi lea pea male ti a lima lua na whaia e kalauti o le mea lea. Wha ta ape tangata iuteia ua. Ea fo ia tutuli ese mai tutonu o fo ia tutonu o Roma. Tangata iuteia. O le mena tupu, na ave sea tangata iuteia mai Roma e kalautio. Ia i le 5 lua. Ai o le 5 wha. Wha o nā lea, o le emperor lea. E le tinao, le si emperor lea so mai ingo ia Nero. Wha o nā maoti ai kalautio. Ia ona tūla i mai leo Nero i le tama le lo matua lea. Tātou o te whamatalaina muli le vaenga lea. Tūla i mai leo Nero le 5 wha ina uoti le lile o kalautio. E avea o ia ma emperor. Ona ia toi ta tala ina mai lea. Ua fia le lei foi ma fia faise se a foi se favor a vatu e le tangata ne o Nero i tangata iuteia. Na no foi ma toi ta tala. Toi ta tala e toi o mai. I se vai meo le 5 ono. Ma te leo lenga tūla i mai Nero le 5 wha. Ina ua oti kalauti o le 5 wha. Tūla i mai Nero i le 5 wha. Ai o le 5 po le 5 ono. Whaila na whai unga. O le a toi ta tala mai tangata iuteia e toi wha tanga ono mai. E seni toi wha folele toi wha au fale mai la tau ma maua o la tau seni Roma. Ia ai o e lola i le ti a 5 valu. Ia ona tusi lo le Paulo o lana tusi lea e ave i Roma. Ma o le vai temi tonu ana tusi e la apostolo Paulo lana tusi ave i Roma. O vai temi o le file mu, temi o lae il file mu, le amatanga o le nofo inga al tangata neo Nero. Ia wa foi o temi tonu a ia na tau nu o tuaile tusi. O vai temi tonu ai o to tonu lea. O le urua i 5 tausanga. To tonu 5 tausanga mua o le nofo inga Nero. Temi o le lelei, sa lelei. Ia e peite iane, na whaai u le maasei. I le si iwa muli o tausanga. Wa sufa tausanga o le nofo inga Nero. Muli ane i le si iwa tausanga muli. O matua matautia le leanga ma le matanga mea maasei ia ma mena whaia le tangata Nero mai e wha maumawina o le emperor Pito Sili le nei na mio leanga ma Nero tangata na tula i mai ave tata no wa matau te le tatu malama i tangata ni wa tangata tonu ani o le malo Roma le ile kalesia le tusi e Paulo ai po le a foi se a fianga o le kalesia ma mena iai a mese foi o le tau o tangata nei na whai mataitai. Sfulu ono tausanga e avea Nero matupu, ma emperor, ili ti a tol fitu. Avea le ma emperor, i mai le ti a 5 wha, e o i le ono valu. Wa na whanau o ia i le ti a tol fitu. Le ringa sfulu ono tausanga, ili ti a 5 wha, ai whailo o ia ma emperor. Ai na uma lana no fo inga, i le ono valu, ti a ono valu, luinga e sfulu wha te usanga o lana no fo inga. O inga e oti Nero, na o le tolu sfulu te usanga o lona matua. A le 5 te usanga le amatanga o no fo inga, Nero e peo no taua. Na pepese tangata Roma, whaatasi e ma tangata Iuteia, toi fo i atu, wha ingoa le teimi lea,
o le golden age i le lātou talitonunga i le māneia ma le maupopo ma le tūlanga o le whainga e Nero o le mālo. Ia o isi lātou sanga iwa e peo nou tāua. Ia na o mea ino sia ma mea whaatafuna ina na whai le tangata nei ma o ina otia. Na mafua no o Nero i le emperor usum tua whawhine. Tangata lea. Ona o le tamu whainga leanga lon tina e ngoia Agrippina. O lona tina sa yeile mana o nao i le pule. She was a hunger for power. O le mela na whai e lomtua lea. O tira le tō lua mua o kalautio lea na whai atua i lea na nofum whaonga. Ai whai poipo i le ura lea. Whai poipo i le emperor lea. O nofo ma kalautio. Ia o kalautio. O le uso o lona tama. La ruinga o le ango o le lo matua lea o Agrippina. Ia kalautio. O lona ango. Lea la ua latu nofo i utatu lofo i tulanga o mea whapeo ainga tupua. Lea la ua latu nofo. Ona ia ile mele whawhau le lo matua lea. Na ia whawhau ina ai ina ia mwhaiona whaipo i pola na tama lea. O Nero. I le awa whine o kalautio mai lana whaipo i ponga momua. O le tene ngoia Octavia. Octavia. E le wharoma. O lea whainga usomtoa whine o se awala ina ia mauai se whaia e lana tama. Po Nero lea. E avea i matangata tala whea ngai le lei le leina o emperor. Mauai sona sana ia te tau. I le leina lea. E avea i o ia ma emperor. Ma o lea la whainga, ia. Na oti mateo lele ngau ta ua len wha o ngai le lo matua ia kalautio. I mushroom. O ona. O ti eilto ina lea. Ai mateo la. Le o mauti noa o le successa po o le atau na so. Ia o le afa fine o le tupu. A o lea la no fo le fine o le tupu. I le ula lea. A vea lo Nero ma emperor i Roma. I tau sanga ia. Ia. E se le matau tia o mea na tutupu ai. Pe alana utaua o le lima tau sanga mo mua o nofo inga rino. Nero sa le lei. Wa mata o na leanga la le ami o Nero ina wa uma lima tau sanga lea. Ma sa amateine se mea e silio na leanga sa ia whaia. O lea o lona fasio tia lea o lona tina. Ia le lo makua whale ko ngunga lea. O Agrippina. Le o lon tina le Agrippina o se tasi sa vea mana fautua. O sanga folele very reliable counselor. Ilana no foinga folele vea oia ma emperor. Ai sa whailon tina am fautua. Sa tu ule ata o lomtua i se tasi o silipa. A Roma. Ono o le pule lea ua o ilana tama ia amese foi o lea ua me mana o nao i ele lo matua lea ia maua. O le vi inga male tūlanga o le mawalunga. Ai ona la ua whaala ve lave te le lo matua ia Nero. I lona iana fautuanga ma mea e le sawa i se tonu o Nero isi mea. Mana o loa ia Nero. Ina ia fasioti lon tina. Ave ese loa ia mama. Male. Folele malpulenga. Ia na mala aua i Nero ia lon tina. I se pati sa whaia i se matawhanga. A le pati na umalea. Ona ia toi whafoi lo leo lontina ina ia toi foi i le ai. Toi foi le palace. Ina wa umal pati. Ai ave se vaa wa uma o na sau nia le vaa. O se vaa e ono malepe. Ia malepe le vaa lea i lunga o le sami. O se awala ina ia wha male moelo matua moti ai. Ai peta ian ina malepe le vaa. Ai na aule lo matua tau lea al matawhanga ele ioti. Ai na ola le lo matua. Ia mulmuliane. Tau mwhai Nero i se si awala e whasioti ai lontina. Whailo e Nero se tua inga i ni mea na tua ina ai lontina. E le tūlanga o le tau whaalata. I le whainga malo. Ma fua i lona ia polo ia fita i ne ia whasioti lontina. Ia na ola ma fita mwhatau ina le whatau nunga le emperor. Whasioti lontina. A o le ti a ono wha. Sa mua i foi le ai Roma. I le tu i matu. Sa whaalenga ina ai se vaenga tele i le afi.
Ai na tua ia e niro tangata kerisiano o la ia sa la tau whaama ite pe la sa la tau amataina ia le afi. Ia e mulmuliane. Ai moa ea. O niro lava na ia amataina ia le afi. A leo wa whaile whai unga niro i lana tua inga se sele ina i tangata kerisiano, tangata iuteia o lo i tutonu o le nuu. Pea no vatu o leo o niro i lesi tu o le o lona o langa. E leo si tangata lelei o le tangata e matua le anga lava. Whaile whai unga i mea tau o le tangata e whai le anga sala le o le asen. O le asen o le winga o le tangata na te tutuina le afi e wha atu po i se malaia o se fale, po se nuu, po se ai, po se mea lava. A o le whasalanga la le whai le tangata neo niro. So se tangata e maua na te whai le mea lea. O whasalanga ni whai ai, whasa te ruina, pe ave tu tonu o le, mo me o le stadium e, ta tala tu e manu whi ai tangata whapea. E le ngata fo i lea, o le susunuina o i la tau. Al me pitu sidina lea ngai nei me oma. E whai le ai vala au lia tangata e o mai, i tu tonu o le stadium po o le ai leo ta alonga, e mata iai. Ma le mele na o i nai tangata kerisiano, na maua, awa na su e tangata kerisiano, ono le tua inga se selea. Ia ma mai ma ave tu tonu o le, ia ma, whai ei whainga nei, whasa teuro nisi, tu o manu whi ai isi tangata, e aia tangata, o lea ua maua mai ta pu e mai a, ia ma ave whainga nei. Lenga te lea su sunuina, ia tangata. Sa whaatonuina e niro le whasiotinga fo i o lona to o lua mua, Octavia lea na whaeto lea fine o Kalautio. Ia, ai lenga ta fo i lea. Ai sa anuaru fo i wale fia i lona to o lona lua, e ngo ia Popaya. Ia manofo fo i ma whasioti si fine a lai mai to, ta kiki, whapelwa mtalanga, sa ia ta kiki inga i to tonu le palace. Maoti e lava le fine, a o tolu masina, o lo tau ave ai, ia se maitanga. Ia malamela mo le papapuina fo o le tala e winga ni tanga tam tau tia wa niro, o le ata lea o le manufi ai teimi o Roma. Le ai maua le tusia whaalinga lo na ingoa lea whainga lo na ingoa. Salo te whaamara mala maine steimi. Tangata le maua maile winga o le upu lea ono, le numera le tangata. Le ingoa tonua le tangata lea o niro. Kaisa niro. Al melan tupu na oti e niro. Sa whaisa na malo longa i e leni mo se mai ona tiute mo le tausanga atoa. Alu sana atua, o stangata e fie actor. E foi le pese foi ma fie mo fa fie fianga, o stangata foi fie ta longa. Ti e sol fanua te malo i le kariota e se fulu sol fanua e o aia. E sa alu te malo i fie me va pea. Ai mulmuliane. Wale fie i ai ia le senate o tangata la ia fatali atu tonu le ai. Fa pere senate, ele tauna fa pere ni me fa yes emperor po se te ta i o le malo. O le alu ini fale fa fie i ele ni ma fa ni ana fa fianga o ana pesenga ia ma lana na peri o tangata le lei fo le mo le ta na peri. Fa ia na fa fianga va pena. Ia ai no ile taimi fo lea ua avea lo ia niro o se fili o tangata ia mateole ia le tuangai e tangata ia fia ovo i lunga ile il tulanga le ia niro le la ua makanga build la tu ave la tu fasia e se ma le anga me ia fai mo le tausanga ato ma ko le tausanga ko le fai ele le leave tangata le sabbatical leave tangata le niro fe o ko se umiole ale alu e whaianga tua malo, ka whao malo, e whaianga ta alonga me penga. Ai esel mele ufa whau kongo Roma. O le a whaiti te, e whoi mai laniro. Wa au u male ami. Au male i tua ngai lea. Au male tangata lea ua mana o e whatu mai. E te ia niro, ia na mea ia na whai. Na sola leo niro i le pō. Sola niro i le vao,
ai tuli loa e fita e fasioti. E o atu fita wano whani roia ma fasioti o ia wa pule ilona ola. Ia ole, pole tātou whaalongolongo e el tūl, taimi o matau lia fōle tangata neo niro, usom tua whawhine, i nei te ua ngalo i se taimi. Tangata neo niro, taimi tonu a niro, na fasioti ai pe teru, ai le ngata fōlea na fasioti ai ia Paulo, ai le ni fasioti whai ngofie, o fasioti ai ngata ai fasioti pe teru, sisi lunga whaau, lunga vai o pe teru, ai whaau lalo ia lo na ulu. Tipi le ulu o Paulo, ili taimi na fasioti, tangata lea, ai le i o ina oti. Matautia la ale, matautia le leanga o le tangata. Tātou tala inisi taimi tu langa ole tā utele o le tātou loa. Po o aile emperor, le paroa, po o aile tangata na ia ili taimi tonu lea, na tusi e le apostolo Paulo, ma tau nuu atu le apostolo Paulo, ina wa umane lua tau sanga na ia whaiela na tusi, ia ma i ua i lava na nofo el pui le lua tau sanga i tonu Roma, muli ane, ua fasioti e niro, ina ua leo stai Paulo le temi te tala i tua malfal pui. I le anu lava tala i su mwhaiana manga open air i le awala. O sum tua wawhiri esele, ne tā ua tele, o le tusi le nei o Roma. O se tusi e tu tele o tangata e fie, o le mea mo i au tau tino atu o sum tua wawhiri. O se tusi ese lo fie le tusi le nei o Roma. O te fie i ai ona o le matautia ma le maneia, o le whaatatia ina, o le lay out, o onga, o mataupusi sili. Ai mise lava o le iei tu tonu, le wha o la tanga a toa, ma mata upu umai au ngai le soifuanga individual le tangata lava iei pe iau. O le tōtele la usi foi tangata tauta, o le tōtele o tangata tauta ua i le tala le tala vaso le pito le karesia. Sali liwina o na le tusil nei Roma. Tangata pe o Augustino, mai i Afrika i matu, tangata o Wesley, John Wesley po Ioane Wesley, na mataina le kalesia me tutisi i tonu engelangi. O tangata e pe o Martini Lutelu, o tangata leo Augustino, tatu vavai momo, tangata ia, na mafuone sui o latu olang, o no matautia o le tusile nei o Roma. Pe la Augustino se tasi o theologian matua tauta ua i tu tonu o le tala leile kalesia Gerishano. Ona o le whaonga ina o lona soifua. Ina ua suia lona o langa. Ina sui o na o le tusi nei Roma. Stangata nola e se o langa mata ngā male whaipāti, fia i ta maitai, male whaitaanga, fia i mea lea, ma mea e a whaina ai ia tangata no nofo le lei, tangata e poelele e sawa matulanga me whapena. Ia le tangata ne Augustino. Na o ai fo o ie tonu o whalpui tonu o Afrika i mātu. Ona o lona soifua na iai. A ole tausanga ti a tolu valuono. Ia por centuri lona wha. Na whaalonga tu Augustino i lona tua oi. Whanoma iei se tamaititi, se tamatalavau. I upu ia. Mai tango e piki i lunga mawhaitau, Whaperetania, pick it up and read. As a vari atu Augustino i kongo o lona whale. O la tatia mai ei le kopi o le tusi o Roma. O lo tatia mai tono o lona whale, na avatu iei, na ave e lana wo pea ma le lua va yaso mua atu. E na avatu atia e fo e Augustino. Ai kia i kongo long fale. Ai no uma na fo no mai o tangata le tuaoi. Ai savalia tu Augustino ai taulo na vai tu sile ale kopi o le tusi o Roma na mai i lana wo ele stu spaiato. Ai wana o le kopi. Su e lo Augustino faitau. Su e atu su e ngamo mua lama na faitau ai tau i le Roma is fulma tolu foi po sul tolu o sumal fa. Roma e tolu, sfuma tolu, aolona fai upo e sfuma tolu e o sfuma falo i ufapea. Ia tātou sa vali ma le matango fie e tusa i le ao. Aua
ma le poula ma le ona. Aua le faitaanga ma le mataitu. Aua le fe misai ma le mataua. Whalongo upula i ngā matua maa ngoto i le peo se whana a ue whana mai le langi le maa ngoto i le loto o Agustino. Whamai, a ia o ofu au tau i le alii o Yesu Keriso. Aua foi le sa uniuni moletino e o ai ona tu inanau. Upula ia na matua na mateitai peo se whana au e whana mai le langi i le sau o le nganga pa ia mo mori mai le upu o watu i tu tonu o le loto o le tangata saola i se o langa matanga ma sui ai ma fia i lo le tangata ne e whaitau tu si le aroma ma ia tau tino i e whapea ua lo fia ina lo loto ese malama tele ma ave eseina ai le pongsa ma le ngasu ele lea sa tumu ai lo uolanga. O le tau tinonga lea le tanganta lea. The light flooded my heart and all the darkness of doubt vanished away from my life. Ia o le mea lai tau tia. Sa tupu leo langa whale ngango Agustino ma veai o ia ma whaia onga po le theologian o le mata upsi sili o tuspa ia. Talo whaasolo pito le kalesia mahana ngā luenga na whaia o se tasi lea o Papa Mausali i mea tau wao onga whakerisiano i seneturi wha ma le 5 e o mai lava le seneturi lona ono. Le maa losi ma le matau tia o tustusinga ma o onga le tangata o Agustino. Tatou vai foi a Martini Lutelu. Sa tua na ita usanga ia pe silia male afe lava te usanga te alon tua na ia tu Agustino ai tu lai mai al tanga tengo ia Martini Lutelu. Te silima. Sa pa ie foi le ngango le tua e pe o se u fana mai le langi le se o mai o le ngango le tua male upu tu sao mai le langi ua pa iatu i le tangata o Martini Lutelu a o ia pe whaia onga i tutonu o siamani se sae. Sa whaia onga i o ia i le universite ta o Winterberg. Sa o ia le tusile nei a Roma. Na matua matau tia le feta laia le tua i le loto o le tangata o Martini Lutelu o ia o se monike i tono le kalesia katoliko i le amtanga. Temi lea. E no o whaitau ma o whaitoa a mata lea o ngā ai fo i Martini Lutelu lea o ngā lea le universite lea. Psalo le vaso, whape o le vaso luna lua po le lon tonu. Wa o la o ia i le vaenga tonu a le ntatu whaatau ina le me le ntatu whaitau ina nei. I le whai upu lea. Es fulu mal fitu o le mta upu mua. E ola le tangata a mi o tonu i lona whaatuatua. Upu ia na matua mau le loto o le afo le tangata o Martini Lutelu. O se tangata anapongi, tangata tatalo e le tau le maua se moe boe. An le tangata e tusa ma wha maunga. I lona nau na te fia i loa ma fia sa ili atu. Po le a tonu lava le mea tau ole, tau a mi o tonuina. E maua aloha Martini Lutelu ia le fionga le tua, ala le tusi o Roma. Te alo le mea no o ia Martini Lutelu. Na suia, li liu atoa e le tua Martini Lutelu. Ia, talo e silfia nisi, na lu ese mai o ia mai tono o katoliko, ma na veai o ia mataitai, po o le na amataina, ia le whaapoputonga lau i loa ua whaingoina o le Protestanto toi fuataina. Protestant Reformation. Ia le tupunga mai e foli tele e kalesia i vai taimi lei, pio e kalesia la mosa, po le whakasa fo i e kalesia metutisi, kalesia Ingelangi, e kalesia Pereperane,
kalesia papatiso ia ona ave o mai o tupunga mai foi ma le tele o isi kalesia e o mai lava e kalesia evangelia po evangelical le whanau mai foi e kalesia pentikoso o le tele e kalesia na tupunga mai e tutonu o le move fo lele ina ua iloa e Martin Lutelu se ata po se whaalinga po se mea na drop mai ele atua ilona loto. Sa whaia e Martin Lutelu sana tautonga o le aolo mativa maolo whaatinga aina mausta ilona o langa atoa le whinangalo le atua. Ya o ina sa o ina foi o ia o stangata poto lo ia ma o stangata sa matua itu ina ato tolo no soifua mo le atua sa matua isa ili Martin Lutelu ile atua. I le whaasino manga po le whaasino ala le anganga le tua. I le mea e te tau ona i e whaia. Sa whaia e Lutelu, ai Martin Lutelu se o onga, i se o onga wha seminario e winga i le tusia Roma. E am sa leo umana o taua le mea i le universite, leana nena sui ai o ia. Mai wha pēni upo sana te utinonga. Sa oulango na ina ato toa o au o le tangata ua wha naufowina, born again, lo ua langa. Ma ua oulu fale atu i parataiso. I se whai to toa ua ta tala mai e Yesu. Ia maa le maule nei. Ale manatu o le li leo Martin Lutelu, o le maulea. Roma mua mua wha epo sumar fitu. O se maulea e tasi e la ititi. Ai whai mairo na manatu, ua avea le nei maula i titi, o se whai to toa, ua tatala inai le toe fuataina, o le Reformation. Mai Lutelu, o se upula i titi lea mai le apostolo o Paulo, i lana tusi, ai ua avea lea masulu ia tau. It's like a light, like a lamp to me. Ma failea, alesi le ana whaapunga, ma ua failea, maula i titi, ma fai to toa i parataiso. Ia, salo, o lea ua vai atu, ai eise si e fia walau mai, o fatali e fia walau mai, ia walau mai, talta noa atu lava o lea ua, vai atu lea ua tois fultasi tatu minute, ai fia walau mai, ia, mai so fina ngalo, ele tatu mta upu, le tatu talta noa tu sia Roma. Ya, ma lela ua whaingo ina e Martin Lutelu ia se autua lana o onga e whapea. Ta ua mioton wina i le wha tuatua. Justification by faith alone. Mai Martin Lutelu e winga le tusia Roma. O le tusia Roma o se whaatonu lea mai lea tua. It's like a true masterpiece. Talo fatu le tato la mua talo falava. Talo fa. Talo fala stunga poni. Talo falava Antonina. O mai ortina. Ia le manuia faftai. Ia filia tilava lango por kalame. Tai lava. Ma lo lava mole. Sa upu foi nei tula le afia fil fa mala mala ina foi le sa upu le tusi le sa upu tusi Roma. E se lo fia foi fai tau le tusi e faftai tili lava mole. Fa mala ina foi le tusi Roma. E langona le nganga faftai wai emonia ia ai emonia foi tau ia ai le mala foi le lo to mal ta o fionga le atu ai pe cha yo le nei por kala ia o fai le ama o me mala ma tili ai faftai tili lava mo le fionga le atu lo na mai na suma fa mala mai ia tia wai lo vai ele ia fionga le atu ai te alo fatu ia manuia la unga luenga nei poponi. Paftai tele lava ia te oltina Antonina, paftai lango mai, paftai fo e mo le walau mai li fiafi, ia ai faso e fo ia mo nei taimi, toi fe loa i le vai aso. Ia faso e fua. Ia, so e fua. Mo loa vanoa, pa e fia walau mai, e tato numero tolu fitu, tasi 5 i watolu. Opula ia, o tau tinonga i nei el tangata Martin Lutelu.
o fa mai o le tusi Roma o se whaatonu. Se whaatonu. It's like a masterpiece. A mai le atua. O le whea ngai ngā fau atoa. Fa mai e Martin Lutero, o le tusi Roma. E kai pe o se whaatonu lea i le whea ngai ngā fau atoa. Ia kau le whea ngai ngā fau atoa. O la iei ma evangeli e wha. A al manatu o Martin Lutero. I lono whaataa waina. Tele o le nei tusi mana o onga. Fa mai lona manatu o le tusi e tumu i le oa. E te tau ona whaitauina e le tangata Kerishano. E le ngata i le whaitau. Ai e whaitau ma mafau faulo loto i ai. Ma te wina i le loto. Ma ve ai o se areto e ola ai aso uma. A wase manuia ma se tali le leia o le anganga. Fa talofa atu le tatu walau lona lua. Talofa. Ma poli. Hello. Hi there. Jake. Ya kopo foi ale. No so. Ya, hello Jake. Malo lo. Sao no mai? Malo a pasori ya. Ya makang kofi. Ya kire sunga tope ngai. Ya. Kala mai foi le. A veu ngai. Kako. O bisi foi ala vai a sosori. E o ele está to por clami sama ko o se circa ko fua que eu pega ele se singa fua eu fui eu vou lá que ya sorry ya não que fai kawari ku so Roma le nge mai oka okay se não vai a mais na ko se ko fai ka ko everybody ko era ko ele lava al masinga Jake kau sanga ko o ina ku singa kwa there's so much the knowledge there my yeah okay I have kairo sungale ide le amai kasi amai ngale puto amai sa ore kasi mga pure ka fa kasi mai ala maka ngofie lo kore ko ide tai lava Jacopo tai tele lava lango mai amuni atu le tu ya joele ta uso atu e mo ia o bala inga lo so la tenga ya Maria le fiafi ya se foi ya se foi Elisi tangata ingo ya Yone Wesley John Wesley aka mtau tia foi le tangata e molona uso la oia na mtuai longa na influence pe na afia se afianga le lei mai ele moment po le ngā luenga foi le Martini Lutelu ele mainga o le Reformation e tu tonu Europa ia maafia ai le olanga o le nei ainga deana mafua ai ona a matama faile faalinga na watu ele tua le kalesia metutisi ko le upu metutisi o le method awala na mai ele tua e fau ai le malo le tua ma maua nganga o le winga ngā o le ngometisi te le rope i loe o kouia me kisi a o le winga ngā o le tāua o le ingoa metisi method o le awala mai le tua e fai ai lona finangalo pe fauina ai lona malo Yona Wesley oka o te lo no le ua wave na umale e le tatu te mi tatu tatal no le teacher pe ya Yona Wesley pa pelanga e te walu al fasel mutu ya le fusi me ya pe a fa uma ile vai asole ia Yona Wesley na uma tu le o le tangata le o fo io Martin Lutero ia ai ma vai atu le sipe se lauli mus fulu anga ele se lau onus fulu te usanga ma vai atu ai tu lai mai ia le tangata ne o Yona Wesley ia i tutonu alontona engelangi ai sau fo ia fio mai fo ile nganga pa ia le tua masunu ina le loto nei fo i au na bol nei tangata e ala le ile tusi la vol nei Roma sa awai atu ia Yona Wesley se sauninga sa faia i se tasi o awala e ngoa o Aldersgate i le se street i Lontona sa latu i se sauninga sa faia i se fale ina i le masino me lusu man fa te usanga e tolu suman varu te fitu tolu varu
e latu ai o lai faitau wina leo tele ai i le sipika. O lo faitau ai ia upu na tustusia le tangata nei o Martini Lutelu. Faitau ai tutonu o le sauninga lea. E winga ia o onga lea o onga i le tusi level nei a Roma. O lea o onga la, o lai fai i le mata upu e se fulu ma le lua. Tau pa su ma le lua tusi a Roma. Tu ina atu o tu tino. Fai matau langa e ola, e pa ia, e maali. Oka. Whalunga atu mo ia Ione Wesley. Ese le mana ia o le au minga. Le faitauina mai ma le au minga o le au onga le uto e faitau mai tu singa ma o onga le tangata nei. Ia o le vana oti ngā Martin Lutero. Le uto e faitau ma o mai e fo i tangata sai e ia vai taimi. Ia matau rea la tangata nei peo no tau o Ione Wesley. O se tangata matau tia i le tala fasol pito foi. I le tūlanga leo lona le fefe e fai me nei o open airs. Tūlanga o mo meo revivals. O e le revival tele lava na tupu tutono o lontona. Ina ua ola le upu o le tua o le tusi o Roma. Ma study, ma nofo ai Wesley, ma la faitawina ma lona uso, ma study wa o ma kwa makau kia le whamanuia o le anganga pa ia le nei au ainga, nei au so. O na o ila ia lea, ai li o atu le whaolo la ina lea po le revival le, a upu nei a Ione Wesley, na ia whai ina ua o le upu o le tualtusi a Roma. Ma ina ua whaalongo atu i upu, sa o se maa whana tele i lo loto. I was so warmed when I hear the word of God regarding the book of Romans. O le maa whana. Mai sa ula ngona i lo wha tua ina o Yesu Keriso. Wana o ia e to tasi o te maua ina ai le wha o le tanga e ola i lo nganga upu ia. Wa o mautino ina ua o wha tua ia te ia. Wa ia ave ese ina o maa wanga sala. Ma ia wha sawina mai au. Mai i le tūla fono. Ma le sala. Ma le oti. Ia. Mulmuliane na o nei au so ma wha ma ite se revival po se wha o lo leina lea na utaua. I tono engelangi. Ia e tusa ma le ngalua le nganga pa ia. A wha pe fo ile ngā luenga na matua ngā luenga Martin Lutelu ile nei au ainga. Ma mole si le fia o tātou ia lotu Pentecoso. Ma lotu evangelical, ia ma charismatic church, ma lotu Pentecoso, lotu ia tel tonu i le ngā ioi le nganga pa ia mana mea lofa ma mea uma. O revival ia na tutupu i le ausolea, i tutonu engelangi, I think pe ia o Wales, lesi mea na tupu i lesi whaolo la ina le nganga pa ia i loto tangata. Toi tau te tala tangata i le ngana ese, whaiva venga, meo tutupu, i na ua saule nganga pa ia, aisa, i na ua toi fo i tangata i le upu. O le winga leo le upu toi fo ta ina. Go back to the word of God. That's the meaning of reformation. Toi foi i le upu o le atua. Mo se fia lau tātou nei. O revival zia na whai e le ausolea maisi lava foi tangata. Le whangaloina isi tangata ngā lua whatasi, whai foi revival. A o revival zia. Na o i le au whai evangelia ngā i Amerika. Ma whaola ai lotu evangelia, tu punga mai ai charismatic ma lotu te tonu rea nganga pa ia. Mo le whapupu ina o le tala. O tuai to ina matangata Samoa sa i Amerika, ma watu lotu Pentecoso. Lenga ka ua loko ka awhiwhili i Samoa. Lea lai tupu mai e fo i lea waves ia po lea fo i moment taua o le tulanga o lotu taua o lotu Pentecoso. Ia, mai ele te tununga. O le a wha waul tātou mta upu
ele vai e so fau ona wa umol tatu taimi ala fais tatu talo ma tu vi ia o ele tua faafetaitele lava i lau upu ma tu te malamalama ai le tua i lau lava finagalo paia le sisi mea ma tu te mauai nei tala information wana o lau upu e winga ia te oe ma lo lofa ma tautia na mai se le olo ia i tono le nei tusi a roma o lo mātou suasuina ma whaitawina whaaftai le tua whaaftai la upu whaaftai le tusi a roma whaaftai i lau apostolo Paulo na ia tusi a le nei tusi mātango fi o lo tumu ini ia o onga e au ngā mo i mātou whaamnuia i au tangata uma mese i la tau na mafuta mai le nei fiafi a uma fo le ngā luenga le nei fiafi ia tu mau tu pele vi inga ia te oe e whaavau nā le mātou talo e ala tu ia Yesu ke risolo mātou li i mo lo mātou whaola amen ia sa mon tātou por klame fo nā le nei fiafi tu tu leo penga le loto e whamoe moi ia la tātou toe whaawau tātou mta upu lewa yaso pe au li atu i seola ma se malosi mo le atu whaafteitele lava ia i lato uma o lo lango mai tatu por clame vili atu ia ma faso atu whaafteitele lava me se foi komengi ma likes me uma lava o lo e so soani mai el tatu mta upu whaafteitele lava mo lo so soani mai God bless you all family tele le tua tatu fei loa el verse 4 la auto ona nei o poni fonti faso i foia mo le taimi